Udah, Mev, Cat, udah ambil duduknya. Udah cepat. Guys, udah ambil duduknya. Mana Mev? Mana Mev? Udah kakak pakai jilbab, pakai mukena lagi. Mev. Udah. Astagfirullah. Ambil duduk, Mev. Ambil duduk apa mandi? Hah? Ambil duduk apa mandi nih? Lama terbalik. Pakai sendiri deh celananya. Nih. Nami. Nih. Mana celana? Mana no? Ini mau pakai celananya. Nami. Nami. Sini mau pakai celananya. Kakak mau ini nih. Nami, Nana. Nampak aurat. No. Nampak aurat. Bisa, Mev? Kita bekerja. Hai teman-teman, kami mau sholat maghrib yuk. Ayo, let's go. Makan duha rokaati mustaqbilahi berarti ada alhamdulillah dikasih subhanallah ibu watau wa asila min wajatu wajahia lillazi fataros sanawati wabil ardi amin umasita min syai'in batu Allahu Akbar Subhan Allahu Akbar Min. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi islam dinna Nabi Muhammad nabiyya wa rasulah rabbil zikri ilman warzuqni faman aku ridho Allah Tuhan Islam agamaku dan sebagai nabi dan rasul Allah yang Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan kami kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Good Kak Keket, jadi anak soleha ya sayang Mami. Semoga kelak bisa doain Mami dan Dedi. Amin. Mev. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sebelum kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Nah, sujud lagi, sujud. Bukan hantu, nanti lah. Ya, maghrib dulu. Maghrib dulu. Pak Mef, salat Mef. Mama, Sama-sama ya. akak punya ini. Hah? Mef, Ya. salat Mef. Atau bersama aja. Nah. Salat lah, nak. Aku aja udah siap, baru siap. Nami, nah. Salat lah dulu. Allahu Akbar. Ni belum lagi. Belum. Sujudnya belum lagi. Aku udah ada sujud. Sujudnya 2 kali, 4 kali. Oh, 4 kali, 5 kali. Sekarang kakak ngapain? Mau lipat. Beres-beres. Beres-beres, iya. Mau kerja lagi nih. Kerja apa kakak? Kerja beres-beres. Nanya ya.